Matko je bio u kući i gledao TV kada je netko pokucao na vrata. Matko uzbuđen potrči prema ulazu, očekujući novu tipkovnicu koju je naručio prije par dana preko sumnjive stranice jer je prošlu zakucao u zid nakon što je izgubio u kompetitiv igri Counter Strike. Otvorivši vrata, Matko je ostao zaprepašten jer je na ulazu nije... Jer na ulazu nije bilo nove tipkovnice, već ruska mafija. Imamo odličnu ponudu za tebe. Reče visoki momak u crnom odijelu. Predaj nam svoju imovinu i platit ćemo ti burger. Ne. Odgovara Matko. Mafijaš s ljutim pogledom na licu prihvati njegov odgovor i preda mu smeđu kutiju. Usput, evo ti, evo vaše narudžbe, želim vam ugodan dan, gospodine. Matko, uzbuđen, zatvorivši vrata i požuri se otvoriti kutiju, očekujući novu tipkovnicu, ali umjesto nove tipkovnice, u kutiji je pronašao bombu. Ovo nije tipkovnica. Reče Matko s razočaranim pogledom na licu malo prije nego što je eksplodirala bomba i digla mu cijelu kuću u zrak. Matko se probudio neozlijeđen u ruševini svojeg doma i prvo pomislio da je mrtav. Ukratko je shvatio da nije mrtav nego živ i to neozlijeđen. Nakon 20 godina svojeg života, Matko je napokon shvatio da je on zapravo besmrtan, te se odlučio osvetiti ruskoj mafiji. Izašao je van, ali nije vidio svoj auto. A onda se sjetio da on nema auto jer je pao vozački 57 puta. Zato je uzeo bus i krenuo u grad. Hodao je ulicama tražeći mafiju i razmišljao kako se osvetiti. Tada ga je iza ugla u jednoj tamnoj uličici dozvao čudnovati čovjek. Dođi malo, znam tko si ti i što namjerao. Matko pogleda lijevo pa desno prije nego što uđe u sumnjivu ulicu, te ugleda Barako... te ugleda Barack Obamu kako ga gleda s osmijehom na licu. Dakle, imaš problema s ruskom mafijom? Haha, klasika. Imam ideju kako ih možemo srušiti i pružati pomoć. Ali uz jedan uvjet. Ja dobijem pola njihovog keša. Okej. Kaže Matko te se dirljivo rukuju i krenu u šetnju. Kuda idemo? Upita Matko. Idemo u banku koja mafija trenutačno koristi kao najveću praonicu novca u Europi i baš je prikladno što se nalazi tu odmah iza ugla. Obama i Matko stanu pred ulaz banke. Obama iz jakne izvadi molotov koktel, te se obrati Matku. Marko, čim bacimo ovo, pripremi se da trčiš. Vjerojatnost da izvučemo živu glavu iz ovog je manja od moje volje za tvojim prijateljstvom. Moje ime je Matko. Reče Matko. Boli me briga. Kaže Obama te baci molotov koktel u banku i sve mušterije pobjegnu van derajući se dok Matko i Obama potrče što brže mogu. Par minuta kasnije stigli su u malu skrivenu uličicu. Iscrpljeni Obama reče Matku. U redu. Mislim da smo sprisali bez trojeva. Ali iza ugla se pojave 3 koruptirana policajca pod mafijaškom plaćom, te onaj u sredini uperi u njih pištolj i kaže. Sada ćete platiti za ovu nezgodu svojim životima. Te u zadnji čas s neba padne na njih Bruce Lee i prebije ih u sekund. Ali, uvijek sam mogao računati na tebe. Kaže Obama. Ajde, idemo sada do mog privatnog zrakoplova. Njih troje se ukrcaše na zrakoplov i otputuju u Ameriku. Sletjeli su u Nevadu, gdje su krenuli pješice prema vojnoj bazi, gdje je Obama skrivao svu tehnologiju nužnu za uništenje ruske mafije. Na putu do baze ih je iznenada zatekao NLO. Kozi, Matko, ozbiljni si. Vikne Obama, ali bilo prekasno jer ih je NLO već uhvatio svojim privlačnim zrakom i povukao ih unutra. Svojom privlačnom zrakom. Svojom, pa, kak da veze.
Matko, Barack Obama i Bruce Lee su se sada nalazili u čudnovatoj prostoriji i zatekli dva mala vanzemaljca koji u isti glas kažu Mi smo plaćenici ruske mafije. te izvade laserske pištolje. Bruce Lee je potrčao prema njima u pokušaju da ih prebije, ali su ga upucali magičnom zrakom i pretvorili ga u sapun. O ne, Bruce, sad si sapun. Plače Barack Obama. Vanzemaljci upere laserske pištolje u Matka i upucaju ga, ali se ništa ne dogodi. Ja sam otporan na laserske zrake. Vikne Matko i izvadi iz džepa dva Snickersa stara tjedan dana i baci ih objema vanzemaljcima u usta. Vanzemaljci su alergični na čokoladu pa umru. To je to, Matko. Sada imamo laserske puške i NLO. Idemo osvetiti prijatelja i pokoriti prokletu mafiju. Vikne Obama, upravljajući i leteći NLO do Moskve. Matko i Obama su stigli u Moskvu, središte operacije ruske mafije, i došli do velike zgrade na kojoj je pisalo velikim slovima Ruska mafija. Ušli su u zgradu gdje su ih čekali naoružani mafijaši. Matko i Obama su pogledali jedan drugoga na trenutak s osmihom na licu, izvadili svoje magične laserske pištolje i pretvorili sve mafijaše u sapun. Bilo je 7 sati kada su došli na vrh zgrade, ugledali su šefa ruske mafije. Brate. Vikne Obama. Hahaha, da, to sam ja, Amabo, tvoj zli blizanac. Zadire se Amabo, koji je također posjedovao magične moći. Baracku potekne suza jer je on znao da mora pretvoriti brata u sapun kako bi zaustavio njegovo carstvo, no on to nije mogao iz svoje ljubavi. Zbog toga je Amabo svojim karate sposobnostima nogom ispucao laserske pištolje Matku i Obami iz ruka i svojim magičnom štapićem pretvorio Obamu u Linux operacijski sustav. Matko, ja sam Linux operacijski sustav. Moraš dovršiti ovu misiju i zaustaviti mojeg brata, ili ću uništiti svijet svojim novim izumom. Virus COVID-19. Zadere se Obama iz najbližeg laptopa. Amabo se nasmije i pogodi Matka svojim čarolijom, ali ne djeluje zato što je Matko besmrtan, te navali na čarobnjaka i počne ga šaketati brzinom svjetlosti. To je bila borba dva titana koja je trajala 4 sata. U 12 sati Amabo je pao na pod, poražen, pun modrica. Kako? Kako si me pobjedio? Jer sam baziran. Kaže Matko i stavi sunčane naočale i to naopako. Prije nego što umre, Amabo pritisne gum na mobitelu i ispusti COVID-19 virus u Kini. Matko se osvrne na svijet i namjerava ga spasiti od magičnog virusa. A na kraju odustane i otiđe doma igrati Team Tvrđavu 2. What the fuck, no? Idem ja spavat. Ok, idemo. Pa kako ga okrenem. Pročisti taj glas, taj divni glas. I idemo. Matko je bio u kući. Matkova bazirana. Dobro da će Marko... Matko je bio u kući. Matkova bazirana. Matko je bio u kući. Koliko ćemo puta ovo ponoviti? A? Koliko ćemo puta ovo ponoviti? Šta? Koliko ćemo puta ovo sve ponoviti? Koliko ćeš ti puta šta? Koliko ćemo puta sve ovo ponoviti? Koliko ćeš puta tu rečenicu ponoviti? Da. A. Okej. Otvorivši vrata, Matko je ostao fuck. Otvorivši vrata, Matko je ostao fuck. Zaprepašten, okej. Otvorivši vrata, fuck. Oh shit. Otvorivši vrata, Matko je ostao za fuck. Čekaj. Ali umjesto nove tipkovnice, u kutiji je pronašao bombu.
Ovo nije tipkovnica. Ja kad nađem bombu i monotonim glasom kažem ovo nije tipkovnica. Bro, Vjerojatnost da izvučemo živu glavu iz ovog je manja od moje volje za tvojim prijateljstvom. Moje ime je Marko. Moje ime je Matko. Bože. Tule odmah iza ugla. Scared Obama. Njih trojice... Fuck. Njih trojice ukrca... Fuck. Ček. Je li Amabo Obama u Records? Držite. Obama.